Кәлима тайиба 46. Абдулла бин Амр бин Ас радиаллаху анху айтады. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай деп айтқанын ұқтым. Алла Тағала қиямат күні үмметімдің арасынан бір кішіні қалай халықтың бүткіл адамзатының алдына шығарып, маңдайына 99 амал кітептерін ашады. Әрбір кітептің көлемі көз жеткен аймақты бүтейлеп тұрады. Ошончолук чоң. Анан аға, амал кітептердегі нәрселерді мойныңа аласың ба? Аларды танбайсың ба? Тана тұрған, мақұл болбой тұрған нәрселерің бар ба? Амалдарыңды жазған періштелерге наразычылығың жоқ пу? Алар сага әділетсіздік қылышпаптыр ба? Деген сұраулар ұзатылады. Ал кіші, жоқ, о Раббим, дейді. Алла Тағала ақтана тұрған эмнең бар, дейді. Ал кіші, жоқ, о Раббим, еш нәрсем жоқ, дейді. Ошондо Алла Тағала, расында бизде сага караштуу бир жакшылыгың бар. Бүгүн сага карата эч кандай зулумдук, адилетсиздик кылынбайт, дейт. Анан ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп жазылган кичинекей кагаз бөлүгүн алып чыгат. Алла Таала ага кагазыңды алып барып таразага тарт, дейт. Ал болсо, о Раббим, бул кичинекей кагаз тиги көп китептердин алдында эмнеге арзымак эле деп айтат. Алла Таала сага зулумдук, адилетсиздик кылынбайт дебедикпи, дейт. Анан таразанын бир жагына китептердин баарын коюп, экинчи тарабына тиги кичинекей баракчаны койгон кезде, анын салмагынан оордугуна наркы китептер таразанын табагы менен кошо өйдө ыргып кетет. Алла Тааланын ысмынан салмактуу эч нерсе жок. Абдулла бин Амр бин Ас радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Алла Таала кыямат күнү үммөтүмдүн арасынан бир кишини калай калктын бүткүл адамзатынын алдына чыгарып, маңдайына 99 амал китептерин ачат. Ар бир китептин көлөмү көз жеткен аймакты бүтейлеп турат. Ошончолук чоң. Анан ага, амал китептердеги нерселерди мойнуңа аласың ба? Аларды танбайсың ба? Тана турган, мақұл болбой турган нерселериң бар ба? Амалдарыңды жазган периштелерге наразычылыгың жокпу? Алар сага адилетсиздик кылышпаптыр ба? Деген суроолор узатылат. Ал киши, жок, о Раббим, дейт. Алла Таала актана турган эмнең бар, дейт. Ал киши, жок, о Раббим, эч нерсем жок, дейт. Ошондо Алла Таала, расында бизде сага караштуу бир жакшылыгың бар. Бүгүн сага карата эч кандай зулумдук, адилетсиздик кылынбайт, дейт. Анан ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп жазылган кичинекей кагаз бөлүгүн алып чыгат. Алла Таала ага кагазыңды алып барып таразага тарт, дейт. Ал болсо, о Раббим, бул кичинекей кагаз тиги көп китептердин алдында эмнеге арзымак эле деп айтат. Алла Таала сага зулумдук, адилетсиздик кылынбайт дебедикпи, дейт. Анан таразанын бир жагына китептердин баарын коюп, экинчи тарабына тиги кичинекей баракчаны койгон кезде, анын салмагынан оордугуна наркы китептер таразанын табагы менен кошо өйдө ыргып кетет. Алла Тааланын ысмынан салмактуу эч нерсе жок. Тирмизи. Намаз 46. Науфал бин Муавия радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бир намазды каза кылган адам үй бүлөсүнүн малынан ажырап калган сыяктуу, деди. Науфал бин Муавия радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бир намазды каза кылган адам үй бүлөсүнүн малынан ажырап калган сыяктуу, деди. Науфал бин Муавия радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бир намазды каза кылган адам үй бүлөсүнүн малынан ажырап калган сыяктуу, деди. Ибн Хиббан. Илим жана зикир. Илим 46. Заид бин Аркам радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дуа кылат эле. Аллахумма инни аузу бика мин илми ла янфау ва мин qalbi яхшау ва мин нафси ла ташбау ва мин да'вати ла юстаджабу лаха. Заид бин Аркам радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дуа кылат эле. Аллахумма инни аузу бика мин илми ла янфау ва мин qalbi яхшау ва мин нафси ла ташбау ва мин да'вати ла юстаджабу лаха. Маниси. О Алла, пайдасыз илимден, коркпос, сокур жүрөктөн, тойбос напсиден,
Қабыл болбос дубадан пана тілейм. Муслим. Пайдасы. Тойбос напси дегені ачкөз, дүниеқор, сорғоқ жана башқа дегені. Навави. Илим жана зикир. Зикир 46. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким Кахф сүресінің башқы 3 аятын оқса, Даджалдың бүлігінен, азғырғынан сақталады, деді. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким Кахф сүресінің башқы 3 аятын оқса, Даджалдың бүлігінен, азғырғынан сақталады, деді. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким Кахф сүресінің башқы 3 аятын оқса, Даджалдың бүлігінен, азғырғынан сақталады, деді. Тирмизи.